Inggih kesanggra dumun puniki sanes sampun yaringin Om Swastiastu Rajang Semeng. Inggih sareng siri dumun ring titiang puniki Rangga Pastawa. Inggih terus beli Rangga Pastawa ngarsang tembang dumun ngubuh kucit sira duwe niki mangsu. Inggih tembang ngubuh kucit mangtu. Durus megatre puniki beli Rangga Pastawa. Sira malih. Niki mantan. Inggih Om Santi 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 Om. Dumadi dumugi Santi puniki beli Rangga Pastawa. Sampun nyaringin nggih ring semong seri mangkin. Terus Malaysia penelpon puniki ring 0366 25146 sampun entasan nyaringin di tiang sang redemun. Om Swastiastu Rahajeng Semeng. Inggih sareng sri demun ring di tiang puniki Sang Made Andika ring bungbungan nggih. Durus ngarsang tembang dumun Agustin Sane Istri Sujati. Nggih durusang megatre niki mantan dan megatre niki. Dan inggih. Inggih semua sampun nyaringin puniki Sang Made Andika ring seputaran bumbungan nggih ring semua sekali mangkin wantah ngarsang tembang kemanten. Salamnya ke ringkas dados iki dan nggih majare makasami kemanten. Inggih langsung kemanten pendengar saya FM sane mangkin katur pengarsan saking Rangga Pastawa mangtu ngubuh kucit